Perezida Donald Trump yongeye gushinjwa gusuzugura abagore nyuma y'ibintu yakoze mu mbwirwaruhame imbere y'abantu bose. Uyu Perezida Donald Trump yakoze igikorwa abagore bafata nko gusuzugura abagore muri rusange ubwo yabazwaga umuntu uzasimbura uwari ku mwanya w'urukiko rw'ikirenga cyangwa se wari ukuriye urukiko rw'ikirenga Bada Ginsburg wapfuye ejo bundi. Yakoze ikimenyetso ngo kigaragara nk'imyanya y'ibanga y'abagore. Ibi byababaje abagore benshi n'abandi bose bamurwanyaga, bituma bavuga yuko akoresha ibingibi mu rwego rwo kugira ngo asuzugure abagore cyangwa se agaragaza abagore mu ishusho mbi. Perezida Donald Trump ibingibi byamuteje ibibazo byinshi bishobora no kumuganiriza amajwi ye yo ku mwanya w'uperezida. Perezida Donald Trump ibingibi yagize icyo abivugaho, yavuze yuko we abagore abafata kimwe n'abagabo nta hohoterwa na rito akora. Perezida Donald Trump ntabwo ari ubwa mbere ibi birego abishinjijwe. Ese Perezida Donald Trump ahantu arahikura ate? Ese Perezida Donald Trump aya matora azaba uyu mwaka azabasha kwitwaramo neza n'ibintu byose biri kumushinjwa muri iyi minsi? Cyangwa nanjye nitwa Methode, ningiye kugezaho iki kiganiro. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kwikomwa n'abanyamerika kubera ibimenyetso by'ibiganza yakoze ubwo yabazwaga ku muntu uzasimbura Ruth Bader Ginsburg witabye Imana, akaba ari umucamanza wo mu rwego rwo hejuru mu rukiko rw'ikirenga rwa Amerika. Mu kiganiro n'itangazamakuru cyo kuri uwa gatandatu, Perezida Trump yaciye amarenga asa nk'ushushanya umwanya w'ibanga w'umugore mu gusubiza uwo azagira umucamanza mu rukiko rw'ikirenga. Trump wakoresheje ibiganza bye byombi yashushanyije ikiziga, maze abenshi bavuga ko icyo kimenyetso kidakwiriye kuko kimeze nk'igishingiye ku mibonano mpuzabitsina. Ni ikimenyetso kandi uyu mugabo yaherukaga gukora muri Mata uyu mwaka, nabwo abenshi bakagifata nk'ikidakwiriye kuko kitubahisha abagore. Ubwo yavugaga ku bazasimbura Ginsburg wari umaze imyaka irenga 27 ari umucamanza mu rukiko rw'ikirenga rwa Amerika, Trump yavuze ko nta kabuza azasimburwa n'undi mugore, ndetse kugeza gahunda yo kumutora igeze kure yagiye cyangwa se yagize ati, ku rutonde mfite rw'abashobora gusimbura Ginsburg abenshi ni abagore. Yongeyeho ko azaba ari umugore w'umunyamurava, umuhanga kandi uzaheshema abanyamerika muri rusange. Byitezwe ko azasimbura Ginsburg azatangazwa mu cyumweru gitaha, aho Trump yahakanye igitekerezo cyo kurindira akazasimburwa nyuma y'amatora. Trump yagize ati, twaratsinze rega, rero dufite inshingano yo guhitamo abo dushaka gukorana nabo. Uyu Trump ibi yabitangaje nyuma y'uko abanyamakuru bamubazaga niba atareka umuyobozi uzasimbura cyangwa se uzayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika uzakurikiraho ari we wabikora akaba ari umusimbuza. Trump angano yahise agaragaza ko yamaze gutsinda amatora, yifitiye icyizere ari nawe n'ubundi uzatoranya, kandi n'ubundi uko byagenda kose agomba gutoranya ubu. Yagize ati, twaratsinze rero dufite inshingano yo guhitamo abo dushaka gukorana nabo igihe icyo ari cyo cyose. Hari benshi bakeka ko Trump yari kwihutira gusimbuza uyu mucamanza witwa Amy Coney Barrett, bivugwa ko afitanye umubano ukomeye na bamwe mu bavugabutumwa bakomeye ba New York, kandi iki cyicaro cy'abaturage akaba ari kimwe mu byatoye Trump cyane mu matora aheruka. Abasesenguzi babihuze n'uburyo bwo kugerageza kongera kuhagwiza abamushyigikiye. Imibare igaragaza ko bagiye bagabanyuka umunsi ku wundi. Si ubwa mbere Trump ashinjwa kutubaha abagore muri rusange. Uyu Trump nanone mu 2016 abagera kuri 26 bazamuye ibirego bitandukanye bamushinja guhohotera no kutubahisha no kwibasira mu mvugo aharabika abagore no kubafata nabi no kubafata ku ngufu. Trump yigaramiye ibi birego byose, avuga ko ari ibihimbano bigamije kumuharabika. Ginsburg yari amaze imyaka 22 ku mwanya w'umucamanza mukuru, akaba umugore wa kabiri uhaye umucamanza muri urukiko, kandi agashimirwa kuba impirimbanyi yaharaniye uburenganzira bw'abagore muri rusange. Hagati aho hari ababona ibi birego bikomeje kwisukiranya kuri Trump umusubirizo nk'indi ntambwe idasanzwe ishobora kumutesha amahirwe yo kongera gutorerwa kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda y'imyaka 4 izakurikira.
mu matora ateganyijwe kuri uyu wa 3 Ugushyingo 2020. Yo kugezaho ikiganiro, amazina yanjye nitwa Methode, ntibisanzwe n'icyo kugezaho ibiganiro byiza kandi biteguranye ubuhanga. Naho ubutaha.